Hallelujah. Wabacha wo Yesu Amanehulu ni kanemo no mene. Ni mene wabaka ne keje Luka sanekpakpa. Icho niji nyumai enyo ke ite. We are continuing with our Easter story today. And today we will read from Luke chapter 23. God bless you. Luka sanekpakpa. Icho niji nyumai enyo ke ite. Klen kukuji enumu. Akɛ Yesu te Pilato hie. Ni amesafo mu le fe teshi. Ni amekpla Yesu kete Pilato mo. Ni ameboy ina fulomo ameke. Ona nune ni ewu woman le yin. Ni egu oni atwomo ke Kaisari hamu. Ni ekeo ake leji Kristo manchele. Ni Pilato bila ake. Ani boji yuda foile amanchele. Ni eto ehale ake. Okay. Ni Pilato ke usofo nukpa ile ke asafo ile ake. Mina fobu saneku ya nunehe. Shi amekano ni ameke. Ewo manle hiri ke ni echon ya Yudia fe. Ni eboy ke de Galilea ke bashi bie ne. Hallelujah. Keje kuku niji ikpa ke ashe nyuma ke enyo. Yesu ye Herode hie. Shibeni Pilato nu Galilea gbele ebi ake nu ne Galilea nyonilo. Ibeni ena eli ake eje Herode no yeli hele. Eha akelete Herode mohuni eba Yerusalem ye nakangbe amlile mo. Shibeni Herode na Yesu le. Inamishe babao. Eje ake je ngo bebe eje itaole ena. Eje ake enu ehesajin pi. Ni hie kano ake efe okadiko ni ena. Ebibi le sajin pi. Shi ehale ekumefulu heto. Nusofo nukpa ile ke mlachon lo ele badamoshi. Nyame fulu na akpa. Ni beni Herode ke Israfo ile ebole arora ni ameye ehefeo ni amewule atade kankan le eha akelete Pilato mo eku shinakan gbele no Pilato ke Herode bonani shikunle sale ameke amehiye. Hallelujah. Keje kuku niji nyuma kete ke ashi nyuma enyo ke enumo. Abu Yesu gbele fo. Ni Pilato che usofo nukpa ile ke onukpa ile ke manle kekpe. Ni ke ame ake. Nyekeneke nune bahami ake ewu manle yi. Ni na mitao isanile mli yenye hie ne. Mina fobu saneko ye ihe. Esanjini nyeke bafulo inaale eko mli. Ni Herode hu ena eko. Eja ake ekbalile ke bahawo. Nina efe konoko ni sagbele. Nuhiwole miba jile ni mangme ehe. Shi ehia ake gbijron le nole. Engme mukomehe eha ame. Shi amefe amebolo shikome ameke. Okemone aya ni ongme barabahi ohawo. Barabane ji mu koni atuwa koni ache emanle. Ke awi kuni ayehe wole awole chun. Shake ni Pilato mi tawa ke engme Yesu hi wole. Eke amewie ekon. Shi amebolo ake sɛŋmɔ. Ni ke amenoni jishi ete ake. Shi monele me efon efe. Mina kunoko ni sagbele ye ehe. Nuhi wole miba jile ni mangme ehe. Shi amekano kegbe ni wa. Ni amemintao ake asenle. Ni amegbe ke usofo nukpa ile anole yino. Keke ni Pilato gbesanile na ake afebo ni ametao ole. Ni ememo ni atuache mo ke awuyeli hiwo ni awule chun. Ni ametao lelehi. Shi Yesu le ikele ha ye ametao mole na. Hallelujah. Keje kuku niji nyumai enyoke ikpa.
ke ahye nyuman edwe ke nehu Yesu sɛŋmɔ ke egbele ni beni amekpala le ke yaale amemosi mo kire no nyoko ni jeko se baale ni amewo Yesu sɛŋmɔ chole ameterele ni ekenye ise ni manle mlimbi pi ke yehu ni yonkomo ni amefuo ye ehi wole nye ise shi Yesu chon eha ame ni ke Jerusalem biye nyeka fua ye mihiwo shi monye fua ye nyedienche kenye bia hiwo eja kena bimimba numlini ame ake ajo kene ke musun ni fokudan ke fufo ni ayekodan numnile ame abon gonjin le ake mo ake ne ba gbe awono ke gonpo ele hu ake ne ba ha awono eja ake ke chomon afio enele chogbinle te afele te ni amekpale men kroko men enyohu ni die fon felo afata ehi kete ni ayagbe ame ni beni ameshehe ni ache ojen Akɛ Yesu mumule amesen leke efon felo ele yejen okome ye ni nejunogbe ni mokome hu ye abekugbe shi Yesu ke ata kefa ame shi amele no ni amefiole ni amefon oshiki amekeja itadele ni mambile damushi amemikwe ni man onupa ile hu yele ahi ameke ehere ome kroko me ayiwala keleji Kristo moni nyumo ehalale ehere le dienche eyiwala ni asrafo ile hu ye ehifeo ni ameba enwo ni ameba hale ashin ni ameke kebudi Yuda fo ile amanchele here mo budienche oyiwala shi angmangmale kohu ye eyite ake Yuda fo ile amanchele ne ye fon fe lo ni asen le atemu kome wie musubo wie mo eshile eke die budi Kristo le die mo budienche ohe ke wo hu shi okome le here no ni ka ehi eke ani bohu ni oyo ofobu komele no mline o se nyumogbe ye ni wono le sawo eja ke woni fe mo ni ahenyomo wu wonane shimone le fe konoko ni esa Akɛ Yesu ake nucho kai momi bini uba yo manche yeli le mline Yesu ke la ake mi ke bu anokwale mili ake mene ukemiahi paradiso agbene afe shane mule nyuma ke enyomnile dungu eshipon le no fe ke ashigbe kemeji etemni ni hunu wodun isole mochule mlimu ho le mlim bake yishin yetentuntu Yesu boke gbe ni wa ike ata o de mi tu o mi mumo mi wo ne ni beni ike nekele ebu ina shi beni asra afoi o hai achele nanoni efele ewo nyumo hie nyam ni ike yelele akeneke nune jalo beni mefe ni babua amehina ni ameko ni ne na ni bi ni bale ameshimo amechichi ni ameku amese amete ameshia shimei ni lelele fe ke ye ni nye ise ke jaja lili ale hu damuse flame amemi kweni ne hallelujah ke je kuku ni jinumai enumo ke ashe nyumai enumo ke epa Yesu fun nina nunkoye ni achole Yosef niji akwa ashonyo eji gbomo papa kejalo ni eje Arimatia Yuda fo ile amajin le ekono lele ekle ameyinto ke amenife mo ni leno ni kwenyu mo manche yeli legbe le eyi ete Pilato ngo ni akpale fai ni ngo Yesu gbonyule eyale ni ejiele ke kple kishin ni ngo klala ebla ni atole ye gbonyobu ni akpeye te samni ni atoko bukuyemni dan lemni
ni nakan gbele esamo keto gbini ni hejomo gbele minshe ni yele ni ke Yesu je Galilea bale nyese ameba kweto hele ke boni atogbonyole aha ni amekun amese ni ame asa chofain ke ngbai ni hejomo gbele nole amefekpo yekitan lena. Hallelujah.